when hanlang met nga nakamotor iti kasali kadto nga ordinansa po. Nakamotor, ti solo, naka-tricycle, naka-bisikleta, naka-e-bike, farm machineries. Ket isu iti cover dito nga provincial ordinance. Dito iti bagbaga tayo nga high visibility vest ordinance. Ket isu nga rod ti matiyambaan tayo ket di tayo laeng nakamotor. Awan met ti lumabas nga naka-bike, e-bike, farm machineries ken dadto mapay. So maawatak di tayo sentiments di tayo tiltiliw. Apo ta mo yung ten ket may isang ordinansa ken masapon nga i-implementar mi para lang iti safety iti public kanda kayo nga motorista. Ape ka sa really sir para Ada dagiti apo based on record ada dagiti mo disgrasya nga for visibility. So masapol nga ma-implementar nga dito nga seryoso. So nabayag dito yan nga may implementan iti mga 2023 sa dito nga na-approve nga provincial ordinance. Nabayagan apo na public pa na dito yan information na. So aware mo tan iti tao. Then after the approval na i-implement dito ngayon, medyo naglaylo lang ba si implementation na. So, based on review, kadagita yung crime stat tayo, mostly nga madisgrasya ket dijay for visibility. Okay. So, ang pinag-question na sa pilpilin nyo iti para mo check with it. Pilyan mi apo, ti parayan mi. Isungarap din ako nakitay, Okay. motor, solo motor, tricycle, e-bikes, bisikleta, farm machineries. Di kaya abo, hindi kasi kasama sa provincial ordinance yung 4 wheels o 6-wheeler dump truck. Okay. Bago ti pa nag-check with daw, karaman amin mo pangalugan nga tuwal na sa pansikabot. No ti aldaw abo, hanga kasapulan ti visibility vest. Kasi ti covered lang ti visibility vest is from 6 p.m. to 6 a.m. So kanino sir, ano ti mensahe o action sa rin action sa rin motor sa condition? Kaya po, dito nga minya ordinansa ket para iti safety hanga pa ng butbutan kadagiti motorista. Para apo ti safety ti general public kastamot dagiti iti motorista. Ket sapay ko no agtitinulong tayo nga babayan ti kooperasyon ti tinunggal maysa. Taamo tayo mo't amin nga agkadwa iti pulisya ken iti publiko nga manglaban or mangpati kriminalidad kastamot iti kooperasyon iti publiko ken PNP when it comes to public safety and public order. So public safety ko na tayo kasali di dyan pa ng bantuan tayo kadagiti motorista tayo iti daldalan. Kat tayo kunakon iti lang pelak iti publiko kadagiti kooperasyon daten pa nakaawat da kadagiti ordinansa. Iti pulis ket kanayon nga nakasagana nga makangeg o na mangilawlawag iti no kasano iti implementation na dito nga ordinansa. So sama-sama po nating itaguyod ang isang ligtas at disiplinadong komunidad. Ito po yung sa hindi lang po sa Lawag City kundi for the whole Ilocos Norte kasi meron din naman tayong mga motorista na galing din sa ibang municipalities. Yun lang po at maraming salamat.